Kamodio chieng makawuono piny mane dhialo jogo manyidunde ywak mantiere ni piny owacho pok owuok oko motegno mar dewo thoth jok makamago to chutho e thuolo mag tije kod chenro moko mag dongruok. Gikoni thoth jopiny jarogi nikech gin nyidunde, gino ma kelo negi akweda kata ne familia mani kod jok makamago. Jafwambo mar Mombasa George Aoko noyuore nyasi mar yango odiochiengni kendo kelonwa ripot no yo machal kama. Tarik 25 higa ka higa en odiochieng' dhialo jogo manyidunde piny ngima kaka dhoth nam chumbi to negibago nyasi makamano e Diani. Kae neginyiso lony magin godo e tuk adhula kaachiel kod wende mopogore. Shukuru wageni wetu nyote mliofikia. Asante kwa kunipa fursa nioleze wa jamani, sitaanza na hili jina mwenzenu na uchungu wangu. Namba ngapi unacheza? Mimi nacheza ile namba 10 vizuri sana. Wow. Gima ne onyiedhore en ni thothgi ywak kaluwore gi akweda magikoni gi rodhnogo e kinde ka kinde to chutho e seche magidwong' apise madongo gi matindo ka gimanyo thuolo mag tije. Lakini mimi nikiangalia haiti yangu vile nilivyo naonekana kama mtoto mdogo. Kuna ile dharau wanatuonyesha. Mtu angalia huyu mechanic ataweza kweli kufungua tele ya gari? Ukiangalia huyu eti wajifanya yeye alifanya maintenance, akiangalia hivi ataweza kweli? Sababu ilikuwa mtu akionekana ni mfupi anaonekana yeye ni comedian, lakini tujue tuko na rich in talents, tuko na talents nyingi ambazo watu wafupi wako nazo. Nyiera magikale gikoni osebedo ka mono moko kuom giwuok oko e lela to chutho kuonde ma oganda mathoth yudore ne mar moko kuom jopiny neno gi mana kaka jomiji nyiero. Wajua ukiishi katika mahali ambapo wahisi ni kama ambaye unakubalika, wajihisi ni kama ambaye uko mahali ambapo unafaa. Kwa hivyo hiyo hali ambayo umeona ni vizuri mkaweza kutushika mkono kunufaisha, yani kuhakikisha kwamba hii siku imekuwa sisi wenyewe tuwajisikia tupo, yani tupo. Riwruoge mopogore ne jowuok oko mar yango kod odiochieng' makama kendo puoyo talanta magin godo. Leo tumekuja kujumuika na ndugu zetu wale ambao kidogo wamejaliwa na urefu wa kwenda chini. Watu kama hawa wako na talent, watu kama hawa na ujuzi, watu kama hawa na uwezo wa kuweza kufanya kazi, kuweza kufanya ubunifu, kuweza kurudi katika ile hali yao ya kuchukua ile uongozi pia katika idara tofauti tofauti. Mwenyezi Mungu mwenyewe ana busara ya kuomba kwamba ametuumba tofauti, weusi, weupe, warefu, wefupi na dini tofauti. Cha msingi ni kwamba tuwe na nafasi ya kuweza kukumbatiana. Kwayo margi kata kamano en riwruoge kaachiel kod piny owacho mondo mi oranggi kod wang' mamuol to chutho e chenro mag dongruok kod thuolo mag tije. Sisi kilio chetu tatusaidiaje? Na sisi ndio tuumia, so nyinyi. Na sisi pia tuna haki kama wengine, tuna mahitaji kama the same vile taka wewe. Wanao wale, wazazi wale, na mimi pia nami nipate pale mimi nile. Basi tuangalieni tena kwa mashauruma. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.